تماشاوان نجات دمباش جستنبول ام ایرو لناوندا نوبهارنا نوبهار هم وکه کوار هم وکه ویشانخانه هم وکه اکادمی هم جی وکه از بیجم در دورا نوبهاری یک ج سازی کمپلیکه کو دبر کردی دا که که هری زیاده دایه و گیشته گلک سالین دریجی میوان ماجی گرننده گیشته ی نوبهاره برز سلیمان چوکه ما مست جه و جاره کی دن بخیر با و گلک سپاس کو و در فتح بومدا استغفر الله اونجی سر چاواتن صابی سب مالا بابا نوبهار بو چند سال کوار چند گیشته چهجمارا چندان خبات نوبهاره بکرتاسیونه کی از خازم تجمعه بیجی گیشته چه مرحله و چه قصد گیش بویه وشان خانم ما سی سالی آویه کوفارا مجی پشتی جمالا 505 80 در کفه 5 نها اوجد کفه سی سالی آخه لولا کوفار هفت هشت ماه بشی وشان خانه هاتی آوا کردن يعني نها سی سالی خود أنا أذكرهم بيجم أو كده طبعا هم وجو هم كوفارا هم جي وشان خانه جور بجور كاتيجوريا دام كتيبة دوشينن كوفارا مجي سيمها جارك كدرت كفه كوفارا أكاديمي نوبهار أكاديميجي أو جي كوفارا أكاديميكية بكردية زرافين كردي درت كفه زازكي بس سوراني بكرمانجي بفلان أو جي حتى أنا شانزة جمالي بدر كتنا شش مهاجرة كدرت كفه. البقي كوارا نوبهاري دريشترين كوارا كردية كو بين أو بردرت كفه نفسه. بله نه وسایه. باشه. سرانجام نوبهار در روزا و دست بکر حتی نه نفشکی نفشکی مزنجیل داره و کامونه بهتر خباتن و نفشک و بهتر جلنگ گویند نه و اکادمی ده لسر چه بشن يعني بس مثلا كان بيجي انها لسر ادبياتي لسر فولكلوري لسر تاريخي ديروكي قالك لسر بيروالدي قالك كاتيجوري او كان مثلا ناف كتابي ماذا انها ام بيجن دورا 4 5 حب كاتيجوري هنا ذاتا تبي وارده دوان صار درباسوي دا ام دما ميزه كان دوان جوران دا ما برتوك وشاندنا tabii hin keması hene mesela derbari Portekiz zaro kadar bıçaki keması em duazın ferah bakın derbar romani me kemen emana duazın zide bakın hene mesela klasik me gelek başın me hatta ha dora bisab klasik me veşandına hen tiştene kumer duazı bakın tabii derfet jitine yani jera insani zanı lazımın em beji imkanı pere lazıma او جي هند كيماسيه مهن ام وانا tabii peşeroz da duazın tamam. Ve meselede hem duvarı geçbuni da nava xalqi da kurdi geç be hem jî duvarı ez bejim çapxane û weşanxane da ew pêla ku ji bo waneyên bijarde dest pê kiriye wê sûdeke çawa bixarabîne hem di nava xalqî da ziman bêhtir meşrû bibe ew tirs bişkê hem jî xelk bêhtir xala kurdî bigire bandoreke vê yekê tu dibînî ev tiştekî gelek baş bû bibê nevê em bibêjin ji her derdorê insan her derdorê insanekî normalde belki silav neden hevûdir haber neden hevûdir nas nakin herkes mesela zaman da tiştekî müşterek çî bû ev insanana hemû ser zaman gotin ki zamanê xwe tercih bikin vî zamanê xwe mekteba da bila zarokê we tercih bikin eva tiştekî gelek baş bû ev jî gelek insana haya xelkî jî vî meselê tune bû yani eva wek mugova saziyên ku niha hene em bêjin şahsiyet û komer û sazî û em bêjin platforman va mesela kira rojava kurda awakî هیچی تشتیک ام دخواستم بلکه نبوده اما سال بری دوای بود بلکه روز زمانی کردی آستک دن دوا بلکه بود زمانی پرورده جبر وی اویا وکای مشروع ام بیش نافخال کدا بی قبول کردن به شکلی که کردا و مثلا دید و ابی امیجن وشان خانه بیا فایده ببینن هم انسان زاروکی کرمانجی ابی هین ببین هفته دو ساعت دما زمانی کردی ببینن ابی باوری اوام بغارا چی ببه ابیجن که زمانی کی ما هي گرامر ما هي حرف ما هنا ام دکارن بخوینن گله انسان چون که خیامانش با مثلا تنه مخابن جبر وی yani evi fayda bile herkesi, evi fayda bile her komel ve amacın ve şankhane ve şahsiyet ve malbat ve insanı buxazın zamanı koyayım bibin. Em dikarim bejin Kurdan duvarı deruni da divarek ruxandın, duvarı tirsal hemberi Kurdu da ku xalq پر ندویری وقتی تجربه نزدیکی کردیش ببین هم جبر کل بازاری پرانت کرد هم جبر کو صدمه که نمشروع یعنی جی صدمه که ترسیبو به و حالا کو به هزاران بلکه به 10,000 خلق کتی نوا و پروسی دیواره درونی ده هات برخواند البته yani ev tişta debat kolana ki de bigerît em bêjin tu zarokara belavoka belav bikî tu bêjî wî zimanê xwe hilbijêrin hûn dikarin hilbijêrin yek pirs bike ev çiye tu bêjî heqê dewlet va 10 sala berê va heqa daye te tu karî vî hilbijêrî em bêjin dûrda jî berpeyekî giştî jî li hemberî te çê nebe jaliyê dewletê ve jaliyê wekî ve insan zanin ki eva tiştekî meşrû ye eva tişta dikare bibe tiştekî bibkî jî tiştek nayê serê te insana ew tirsa awakî li ser xwe rakirin fakat hiç tamamı ne bu yani bir Amerikalı beyce
اوا کمپانیا گره چند ریلی سالا دا بیا ریلی بو او تشتکی پر باش بو به تایبەتی وێشانخانەیەن کوردان یانجی سازیین دەرین کوردناژی گەلێکی کار بە خۆبەخشی تێنەگرن دەوێ پرۆسەیەدا وێشانخانەی کوردانجی واژی هەند داخوێنی دان کوونی بە حەزاران پرتوکان ببەخشیدن vê kampanyayê ji xwe karê we yanî bi xwebexşî bi rêva diçin û ji xwe derfeteke mezin li ber wêşanxaneyê jinîne hûnê çawa wî barî li ser xwe bigirin û ew kampanya çawa dimeşen ha ای ولی ما اعلان کرد مگو ام کتابی کردی 17 چیش جور برتوکی می زارو کنه امی 5000 وانا بریا وی کمپانیا می بلاف بکن بدن ما مستیمان بداکو زارو کی خونا بلاف بکن زارو کی کردی هل بجارتن الوان بلاف بکن امی ریاک جیرا ببینن طبعا هنه کفال دستگاه هنه کفال ببد وی پروژه ده تکارم بیجی که اسکارم او قصد برتوکی بدن سر پشتاخه او بکن گلک باشتم نبیجی zaten mesuz da امی بکن li ser torrentjî vekî em dibînin ku piştî ku ew kampanyadan dest pê kirin gelek kes jî dinivîsin dibêjin ez jî ew qas pirtûkan dibexşînim yan jî ez ew qas piştgirî didim tiştek ku li ser medya civakî tê gotin de pratikê de jî pêk tê ته بله ته xelk berê xwe de يعني شو ام بخا اعلان دك مثلا بيجي فلان كسي او قص بخشان ام يا اعلان دك جمره مثلا كان زين عندنا طبيعي او كيوان اما هني انساني كل ما فقر يعني هنا يعني براني يكلوي دري ذات اعلان دك هما بيجي دك جي يعني سبی روژه اگر هات و دولت اگود باشه پرورده به زمان زیکماگی دست پید که ویشانخانه کردان ویشانگرین کردان از بیجم او جیهان چقدر آماده کو متریالان جبو زمین جبو هر جور درسان آماده بکه یعنی جی کرد جبو و چقدر آماده يعني بتايبتي طبيعي برتوكين ام بيجن هنا مثلا علي زمان دا دبر دا كيماسي اما تنه مثلا مرف قاره جباشور ام بيجن جي تجربه مري حبكي استفاده بكش برتوكيوان سالكي سالا دا فيغارين ايرو بك كورمانجي و اماده بكش بو پرورده از باورم طبيعي او كيماسي هنا يعني بتايبتي مثلا درسين كو ام بيجن ايرو يعني سر زمان دا بروبلم تنه قالك ماتريال هنا فقط واردن دا وانا دا كيماسي هنا وانا جي في مرف ایرو مثلا می تجربه کنها هنج تایبتی جی باشور مرف کانه وانا تشتی سونانی بک کرمانجی یا نمونه بر ترکی مرف کاره تشتی کرمانجی آماده بک اوجی zaten وقتا ببیج از دست پی بکم همه سالی دست پی نکن یعنی جرا ببی نوی دولت وقتا دولت ببیج از وی کاری پرورده کردی قبول دکن شرطی ویجی ببیج حاضر بک یعنی ببیج کو از komisyon avabık yani İro mesela kitabın Türkiye damad وزارت پرورده دا مکتب عادتین اخواندن اوانا وزارت بخوا آماده دکن yani bu kitabı Arabi jibusane Almani jibusane tava busane yani bibin nevi eğer Kürdi da jibusane amade bibe ev komisyon avabıkın ilk komisyonu da cibi girinci hene nav kurtada yani embiyajin mamustehene mamustein درسين جور بجون هنا دكارج وانا كان حبابين جمهف برتوكي درسين اماده بكن او بروسيس اللي دانا درسين بجارد ايدي بر بدايه وهاتي او علاقه كو دركتي حولي او بانجي كو جير رابوي و دنا وجوا كده او روجه و جي دركتي جبو روجن بيش درفتن چاوا يعني او چز زوري لي بگن كو هن رين نوفابن و هيفيك چاوا پیدا دكن بخاره يعني افيدو مثلا وقول مثلا روجا دشمي روجا داوينا يعني اذا كنت قال حتى ساعات بينجا ترجي بكن ودبي بكن جي انك جي حتى ها فيها بكن يعني او برا احمال لكن افا بيشاروجي ده يعني وقت دمك ما فيك بدس خست او كر دبي مرن ما في ايده ايجاب بنيره يعني مرن بيجا كا ازيد واري پرورده زماني كردي بزماني پرورده مجبوريه طويل يعني مكتب هذا يعني هر زارو بقرا دبي يعني يقول مثلا تهل بالجيري اما اذا هالبجار تي فيها قبل نبي درسين ناقره دبي زاروكي كرتا اقل مكتبين بيلوت دبن اقل هن هلما دبن اقل جي دبن يعني دولت بيك بروجيكت كي اماده جبو داخازا كردا او بكي ام بخاصن زماني خو بكن زماني پروردي يعني نزماني وك هالبجارتي سيرفي مجاري بخابتن في مجاري شخرا بكن درد وشخرا بكن ارمانش ببيجن كي برا زماني ما ايديج بوشن دا بزماني پروردي انا ها طبيعي بلكي اماده دولت في اوكيرا هي اماده يعني يلون هات تشتي كنا هاتين كرن belki devlet tiştek usta ne paji ne go yani vat tiştek usayı be yani av tiştek nel bende tiştek babun evi emin ha em bibijin mafi zamanı hel bejarti بحزارن زارو كي كردان بشتي قرتن يدي كل بري رسمي بري ام بيجن مشروع ما في دحوازه زماني خابكن يعني دولت جي جبر تجربه ايصال بتشكي عجيب ما يبوبا ما طبيعي بيجي يعني çünkü 10 سال قلتن كردا داخواز دكواني بساتنا بون حتى قلت كاس ناس ترجيح هناك فقط افتشتي كنا هنا في كردا دا كونسنس كو تشيبو از بابا ما نجي شاش بونه چکین بو ماموستا يعني دفي پروسه ده باشه روجه که باش درکت گرم بودنا و خاکی ده به جیجی بو لگوری که تو دبیری چه جکین بو
yani mesela em bêjim û siyaseta Kurda di vir de piçekî dereng ma. Yani bi qanata min gerekî wana jî destpêkê da ew kira. Salê berê de jî zaten nekiribû. Yani wa salê berê de jî di vir de jî ev mesela ji xwe bikirin derd ji tabanê xwe re bigotin ki tiştek wisa daxwaz bikin. Ev tiştekî mühim e. Ev ziman yani hilbijêrin tercih bikin. İnsanê xwe kanalize bikin. Pir bir baş bû. Salê rojên dawî da beyanatê wisa dan ew jî baş bû ew kamil. Di wir de okê basî hebû. Wekî dî jî em bêjin vaya ji xwe re belkî bi awekî nişka ve dest pê kir. Yani ev kampanya bi çend helwesta çend heb insana dest pê kir li xelkê belav bû. Merv dikarî viya berê amedahiya viya çêkira. Yani bu gota em tiştekî wisa em çê bikin. Beriya wî mehkî di mehberê me re bicive. Kamê çawa bikin em çi bikin. Tiştekî rêyekî ji xwe re bibîne li gor wê rêyê bimeşiya. Yani em bêjin ew hemdî bêhem derket wisa belav bû. û baş jî bû yani ew nebû yani em bêjin tiştekî wisa xerab jî derneket. Yani em bêjin tiştekî merî ji me re bi xetere jî kesî nekir. Mala wana va insana teva jî kampanyayekî xweş meşandin. Merî beriya haziriyekî bikira baş dibû. Dîsa jî xweş bû yani. Dengê heke baş baştan. gelekî spas em li navenda nûbiharê bûn keke Silêman Çewik jî mêvanê me bû ku em jî mêvanê nûbiharê bûn hem li ser proseyê waneyên bijarde hem jî hinekî li ser serboriya nûbiharê me xwastin li ser vê mijarê rawestin heta carekê din dem baş.